ngambil kum gotong nak parti BJP aku meroy konstitusi amarai bubun nak kalian tam nak ikut silang kesep silang bahani hantai bubun gini ginorat berapa persen itu ginorat dia nak kata tahu kebangami nak parti BJP kepala rak sisai gitu betul wat pada ki ong baka parti balang kemai apakah meroy konstitusi jadi nak kalian jom kejingirap nak kalian skip fire belawan lagi bubun semen kita ayo yang mereka ngaruh kami nak kalian jom ginorat along kup silang sem silang koilan betul tas khmat lak kita kebahagiaan terura ikut par nam sa ginorat apo kadong ka konstitusi jom ni konstitusi hakane ka jinga dan ti jom pi jom kre ka election hadu kat no ki pai ba gila pleng ka parti BJP homroi hak jinga ilti jom hak ini ki palai ki bladet ngai i ba perkhoi ki kemen berok ki subha bat ki sultanat baniran rekat bat nga hapok ka parti BJP katau kalong kebengilayo i gijing metoi hakin kisnam khamtam haki por ju coronavirus covid-19 along ka por ka bali lagi jikardu mungkin hilang haki marba amati bubun hilang hereng sultanat bani thu api kalong bana kalong joko parti BJP kepala ai ki khau bala ka ai ki umbam umdi bala ai ki gas hadu bala kham mudi umbang mudi gas mudi bat hakubun kilang kupla berjam keteng ni dei nak kata kami sekhmat bangai bana kalian kini sarkar kejong di barok sansulam ka khem dani jing metoi henry nak parti na central berkhoi bawra nak parti BJP hapo kejing dalam prime minister Narendra Modi ji nalor kita ki jingira ki blayo na kalian ka parti BJP homroi saki pat ki badang i ki bakham konsan ki ba pidang kwa banle lada ki job ki amile election bakam kung sam kabang ami samat mata kabang ada angot sisa ngai ba naglang jong ki kinongrep naglang jong kinongrep nomor kumba berapa persen ngalong epi ba kidon kinongrep hapo ko umroy konstituensi ki jong ni ngangek scam ba ondang layo ya ka jingjop kinai be yang ni parti kepala lek hapo kisnam ki por ki balalek no bat gidon ka komiti ka kerpang bet naglang kinongrep kata ka kisan morcha